Sanibonani ku-South Africa, nguMazibuko uZef. Ngihlala Alexandra. Lapha ngilethe udaba olubuhlungu olongihlukumeza ngo-2019. Abaqashi bami Fidelity Cash and Run System, ngisebenzele le company lena 11 years. Kodwa indlela abangihlukumeza ngakhona angifiseli omunye umuntu. Nge-4 February ngathathwa amabhono engitshela ukuthi kunemali yalahleka ngoSeptember nge-5. Abakaze bangi-approach ngale mali ukuthi kunemali eyalahleka ngedate so. Kodwa kuze waphela u-2018 zaqala u-2019. Lapho kuthe nge-4 February angihlukumeza khona lamabhono. Angithatha ngisa eFlorida kwelinye lama-ofisi. Engithena ngifika kulo lama-ofisi ngathathwa esefi ngiyofakwa kwi-polygraph. Angizange ngifakwe ku-polygraph. Into eyenzeka laphana ba-create i-statement esasibhalwa yiwona lamabhono. Asibhala lamabhono lawa eqambamanga, and then abe siyangiphoqa ukuthi ngisayine. Angishaya, angenza yonke into ongayicabanga. Khanywa wathiwa ngisayine le statement. Ngasayina ngibona umphefumulo wami ukuthi uyaphuma. Ngesimo sokuthi kulelo office wathi kungekho umuntu engangikade ngamemeza wakade ezongisiza. Lapho ngabona khona ukuthi lento iplaniwe. Sasuka lapho ngazifo kulelo office. Naleso statement leso kwayiwa ebranchini yami eLongmeadow lebekade ngiyisebenza. Bangena nama ama-colleague ami athi nangabe ayazama ukuthi azongibona futhi ukuthola isite lami ngoba bekade bazi ukuthi ngumsebenzi onjani, bathi ngi-hard worker lapha. Babavimba, babalela ukuthi-ke bakhulume nami. Bangithatha bangivalele ofisini phezulu, bahamba bayobamba i-meeting bebodwa lamabhono. Tena ngabe kusuka lapho bangithatha bangisa eSebenza police station. Safika eSebenza police station bachaza isitori sabo. Kunosisi samfica khona wayekade in charge, Mama Ntambama. And then basichaza isitori sabo, waqeda lo sisi wayesethi bangibeza ngisondela ngachaza isitori sami. Wabatshela lo sisi wathi thathani lo bhodi lona nimbuyisele ekhaya. Abavumanga, bathophela bababofu. Bathatha saphuma lapho bayopaka nami kwenye indawo. Lapho abafika babamba khona i-meeting bebodwa bangishiya emotweni. Lapho engathi uma ngabe ngithi ngicela ukuya etoilet, angithuka ngazo zonke iy'nhlamba engeke ngazisho la. Kodwa zonke iy'nhlamba ongayicabanga. Ngathuka uma ngithi ngithathe ifoni yami ngithukwe, kuthiwa ngathathe ifoni. Baqeda i-meeting yabo leyo sokumnyama, bangena emotweni nami, bahamba nami kwabe ngathi sabamba u-freeway u-N3. Bafika babamba i-off-ramp lena eya eJohannesburg. Ngabezwa bekhuluma Afrikaans, ngabezwa bekhuluma nge-John Foster. Ngabona ukuthi ushuthi ngiyovalelwa eJohn Foster. Ngafika eJohn Foster, babe balisa statement laphana bathi imali engayintshontsha u-11,700. Ekubeni eqaleni bathe kimi imali eyalahleka bayi-estimate bathi 3,000 to 4,000, nabe sebeyongivalela sebathi u-11,700. Bangithatha bangifaka phakathi ejele. Isikhathi abangivalela ngaso kwakade ku-1 to 12 ebusuku, ngingadlili ilanga lonke. Lento yangihlukumeza ku-South Africa ngayo yonke indlela ongayicabanga. Ngasuka lapho ngasiwa eSun City. Ngahlala eSun City ngaphuma nge-11. Okuthena ngiphuma nge-11, the following day nge-12 ngaye ofisini. Ngafika nganikezelwa incwadi laphana bathi bayangi-suspenda with the pending investigation. Nginayo leyo ncwadi leyo ekhomba lokho. And then kuthe i-case loki on ecourt. Bangibhukhela i-hearing. Nabe sebengibhukhelile i-hearing, bangixosha i-case ingakapheli ecourt ukuthi baprove phela lento ukuthi ngempela imali ngayintshontsha leyo mali leyo. Bangixosha ekhampanini. Yenziwa i-appeal
abayimukelanga. Yonke lento lena yenzeka ngibhlungu emoyeni, kodwa okwagcina kwenzakalile ukuthi iraniwe icase ngiloku ngiye ecourt, ngifike ecourt laba befidelity bangezi ukuzoprova lento le ihlehliswe kaningana up until yachithwa icase ecourt. Ngelanga lokugcina leli engangikade kuyilanga lefinal yecase, ngathi uma ngigibela eboxini kwathiwa idocket ilahlekile, ngadilizwa kwathiwa ngizobuya ngibizwa kwaqhutshekwa namanye amacala, and then up until ngabizwa egcineni. Nangibizwa egcineni kwathiwa idocket isitholakele, ayinafakazi ayinalutho. Lento ingihlukumezile South Africa. Ngiyacela, ngiyafisa ukuthi-ke ningisize ngayo yonke indlela. Ngizoza la ngesikhathi ngiya kwi-hearing e-ofisini, umuntu oyi-union official we-MTW ounzama, before ngena ku-hearing wathi ngeke ngiyiwine i-hearing, and ngempela wathatha uchairperson wangena naye kwelinye lama-office. Athi nangabe phuma lapho ngempela angizange ngiyiwine i-hearing leyo. And ngelanga leli engangikade ngiyongena ngale hearing, kukhona oyi-operation manager yami umlungu wayekade ezongena ku-hearing, azange aboshwe, azange enziwe lutho, usasebenza namanje. Mina ngaxoshiswa kwenja njengoba ngisokola nje namanje.